di pasak nami di Tikion, ulilas marohamuna di napasaton, song kami BPH sektor Sagulung Sada, songonima nabu di pasat kami, muliate ma di pasat kami ma tu kota Batam. Ala martabat bilangan ni Poparamuna. Di tangyang nami tangyang ta, gabi keluarga sukses Manasida, ala huboto hami kemungkinan ya nanti akan ikut suami ya, buru ya. Ya tetaplah satu di dalam Tuhan, di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Jadi suasana nang dihamuna tua-tua nami, tangyang nami, sonido atasi tua-tua tubuh mahau dingin-dingin, tondong kon simar lasuna, oras tondi dingin, tirton di matugu, liling mahamu mangolu, marpahopus ya anak, marpahopus ya buru, dongamuna mai saur matua. Ima hata nami jepek tuhamu, keluarga nilai do iboto nami suaksoni nang diabang do kakak nami sekeluarga. Untuk pengantin doa kami cepat dapat momongan ya. Hata batak nani diok, bagas marurat tuturu. Tugu mardak katu gicak. Marating tu siamun, marating tua pirang ribunang bulungna. Jadi hola nima, dapola margajang-kajang be sidono nami, melutung adong pe. Naboi hupasatami, songo silua nami marhite ulos, las marohamuna. Soni mahatasya kami ditabayak kadongan. Oras marita saluna, perjul sali tamai tamadok melihat itu tuat tapar dengan basai, ala dilihat dobe kita pas satu tikion, soni ma tu itu nami. Selamat berbahagia ma itu, di hari-hari nasalpu, rodon yang itu madon, tutong-tongan bungat ta. Imana itu nala permisi, imana nama bangusa dari rumah tangga, dohot ima lain nami. Sayang dia itu keluarga muno, gabe keluarga sitiruon tujulon nyari, gabe keluarga sibuan las niruhaon, baik dijoloni keluarga, baik dijoloni Tuhan. Atau mahamu itu didili adormu, tubuh anak mahamu tubuh boru, asal ada sibuan las niruhamai. Suang soni di keluarga. Tunga pe itu mewakili setonga-tonga ni pungata imana poso artonong si kota Batam. Selas marohani itu dok lain iba. Saya tuat mana mga banggo kipas pasuna diamu. Asa ata ndo tutu memedok. Hau kala-kala na permea ni Zakheus. Tu dia penon hala itu kudo lek kumangalaka setotong ma di dongan Tuhan Yesus moliate. Matutu. Tu abang penasehat. Baik. Mulate mari Tuhan ta, mulate mari ta salutna. Saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia, nanti ketua umum akan mentranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Mulate ma di abang nami doho akang nami doho sudi keluarga besar, suaksoni lain nami doho iboto nami. Ala keluarga besar doon na mangalap borni tulang na mangalap borni tulang. Jadi sidonon nami siya tonga-tonga ni Dewan Penasehat Aritonang sekota Batam, selamat berbahagia. Tubuhan lak mahamu tubuh sikoru didolok ni perbatua, tubuhan anak mahamu tubuh boru dongan muna saur madua. Pinatik kon hujur tuto pinitapian, tusihamu mangalaka, tusi mahamu dapat persaulian. Saat-saat ni Solo, Tinogu, saat tubotian ni Tigaras, saat mahamu leleng mangolu, sesaat mahamu gabian, jala horas-horas. Butima. Tar, nina tutua nami, pendeta P. Aritonang Borusisite, suak songoni diamuna, ang buru nami, P. Si Hombing, dohot, ito nami, ang buru nami, P. Aritonang pasdoy, nahubereng di udangani gudang P. Nakuboto artini P. Alay hubereng udangani P siyan parboru, P siyan paranak. Alay melutung pian non arong alus muna ijabu man non alus yamote. Dalam artina rodo hami digok jojon muna keluarga besar. Dilas ni rohamuna, las dorohani pungat tate. Tangyang nami ma tuamata debata maritehite uloto sadarion
sa ditabay ma kahit pason suak songoni di hamuna na tutua nami doot amang buru nami. Mulyate. Di hamuna pengantin Antonio Julio Sihombing. Dohot iboto nami Lisna Buraritonang. Salah satu juga mantan anggota Naposo Aritonang Batam. Jadi ibu kami do tangyang nami. Tuhamuna keluarga besar selamat berbahagia. Biarlah menjadi keluarga panutan yang membawa kebesaran nama keluarga dan juga keluarga besar Sihombing dan juga Aritonang. Harapan nami, mulut doa mutu Peru, mula warbonatao ni Batam Roma mu siap Peru teh. Mula soronok, mula tumperang roha muna, suku tuau romo rekening kirip pamu masyan Peru teh. Angko nggulilang anu betamu masada. Buat hela kami, congratulations ya. This is our family, big family, Aritonang. So next time, in America, maybe you meet the Batak Nest, you just telling yourself that you are one of the part of your Batak. Are you agree about that? There is a lot ethnics come to my Batak. China sometimes married with ours also, Batak, but sometimes they forget it after this moment. They only remember his Batak after this ceremony. That's why wherever you go later, in US, in America, in Singapore, you show your personality that you are come from the Batanes. Okay? Are you okay about this? For next time, when you come here, especially you meet Indonesian. Indonesia actually they know who is the Batak. Especially also when you meet the Batanes, of course they know if you say your marga Sihombing, I'm Sihombing. Okay? This is our hope to your new family. Artina, pinatiko kujurma dito pinitabian. Manang natudia biha mga laka, sa itotong madapotan parsaulian. Jongjong main na rumah ijuk, pado-pado rumah gorga. Sa tubuh madihamuna anak nabisuk, jala boru na burju maroa. Sa isoluma sa matubotean. Nung asahat behela nami do buru nami majalo bagas parsarepeon. Sa saat mahamuliling mangolu, saat tu parhorasan, saat tu panggabian. Matutu.